sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Me ia le tua ile nei tu la ile statu watunu fa ta lo fa tuai ile pa ia mal malu statu watunu ur mafuta mai foi ye ile nei foi tu la ile lo fa mleanga le ur tatu ta pa usili ia o te tonu ia o le foi ua a tatu tu vai mai foi ile nei foi asusani ya matoni ni usila ya o te le lo po o le la se aso pe la stona ine le sta fo la langi ina America ya te le lo foi po le ale taimi le te mafuta mai ai ya le wotale tu la lo ni usila ya fa talo fa to ya te o to so fa manu malo Yesu Keriso fa talo fa tu malo le soifua malo lava ya le folau ya malo foi ya le onu sa i fe au manga ruenga na fa peona fianga yai ya si tātou watunu, ne wha tālo whatua le sofa manu malo le tātou watua.
ia sanga whaamanuina pēr, ma vi ia pēr le alofo le tātou wali. Ia i le te inga me o lotu soifua, ia malo una yola, whaatalo whatua le ia te o tau umalawa. Mua fo i o nā, mamoli atu la u whaafitai, i le pa ia mara malu si tātou watunu, sa whaapeo na sa alatu tali le ia fo i le whaatala ulatu, ia e ala fo i le polokalame la stofi, ia sa o whaatalo sanga ina i fo i ma whaia ia se foa i whaapitoa, ia mostasi fo i o huso sa whaapeo ona, ia mana o mie se fiso soani, ia e le i whaapeo na, e leo se anganga sa whapeona na wala au mai le uso na wala au mai mo se talo ia ai sa whapeona tu ele tu ilo loto e whaatino ina fo i se taulanga whaapitoa ia o le tala fia ia o leo ua o ana nei leo ua whapeona tau nuu le uso pea o le teimini alo tau nuu o i Hawaii mai o i Las Vegas sa whapeona iai ia leo te whaafitai o tala fia sa whapeona la foina le tu pe ananafi ia sa whapeona la foina ile le se leni e tasi le afe, tasi le se lau, ma 5 tala, sa whapeona maua i le angalelei, ma le foa i foi, mai o tau loto fuatia hifo, sa whapeona o tau foa i ai, o se leni umalawa na tu ina mai, ia sa whapeona la foina umai le uso, ia le ala u whataunu ina ai, anisio fuafuanga, le ngata le whatauino niso medications, o le tūlanga futa pena ino lana malanga e lu ese mai Las Vegas e a ngai atu ise no foanga sefe mtala fia ngai mo ia e nei fu vai tau pe fu ono longo ina atu i o le usolo whapeona whenua i le wheelchair i matulanga ia sa inisio vahenga na mana o mia na tutongi ia e ala le ilana whainga malanga ia pe au talitonu o lau tau nu i le teimine o i Hawaii ia la fo ua tapena ina le mori toi le whaafitai lo sa whapeona message mai moli mai lona anganga whaafitai i le pa ia malu si tātou atunu o i lātou o e sa fuai e iei nisi sa whapeona fsota i muli mai wa umono o avea i al seleni i alena o tau fia atua au tau seleni o no la ua wa umona ona lafo le tupe a iei nisi whato a fsota i mai ia o laua umana lafo le tupe ia o laua au mai le numero mo te foi la foi po se mai le tato account o le ala ia ta u tupe le te minei ia la toina lafo mai o lo ia le tato misiona India lo ia le misiona le KLK o ina le la fa peona o tu inai le fatu le your seed of faith sa fa peona o tu lulu it's another good ground ia sa of so ta it for im fa ilo atu ya te o tu ia pe ta ino tu fa pe mai e fa onga ave no se si va en o tato ministry ia le la wa fa peona ia le si good ground e ave lo seed of faith la fa peona tu ina tato misiona le India o lo ave o lo fa peona ave le fo wa ia le KLM i masina malava e fai ai i ale foa i ale Kevin Love Ministry i le tātou ngaluenga India e silia le toa sulima fai fe au lo fa apiona va ai le tātou ministry i o te le o fai loina tu lava le tātou watunu ai toa sfulu lima fai fe au i to tonu o tribal areas o lo fa apiona fa fangaina i ia peto tongina fo i pe fai fo i le ngaluenga ia o alava ni me o mau e malima i le masfuruai ia mataulanga ia fa atasi ai mapaanga le tātou e inisio i lātou whapeona whai paanga mai le KLM ia 5 tāla o le isi e 2 tāla i le vaiaso to whaatasi le taulanga lea malafo i o nisi o lātou sfuruai o nisi fu i tūlanga e o lo whapeona whesoso ani mai ia mai lava i numero ese mai o tō loto fuati e ifo ia le whai a tātou a whesoso ani le mo intia ma o lo whapeona tupu e le o mawhai no tātou wō i totono intia me se lava le temi nei le COVID-19 a o lo whapeona avea tātou se leni e a fo inone me whesoso ani e au na le atua mai lātou lo whenga luenga ia totongi fo au na le atua hey man it's a really nice wale tātou tini New Zealand le atunu whamanu e ina ma le atunu o lo mawai le tupe ia swani fo ila ile tino ke riso ile isi tu ona foi mai la io le fionga pa io talo a paulo fo mai a o lo tua e fa a toa ya te o to me to te mati vai o la umisiona le ia le ngata i lungo le page nei a o lo ye fo ila umisiona intia ala le au na le tua ia ma nisio tele o se vai ngolo tum foi fa la o tele le malo le tua ile fo ita fo lolangi ma tu ina atu le tala le no foanga ile io o ye le tala le
le ala na lo no ta inga ia e fa peona fe so swani o na le tu lo ma to nga lu fa tasi ia le ala wai o ia le si va inga le o nanga e mana o mi ai le seleni ia matulanga ia ai ile taimi nei ia o lo ia ni si o pa anga a fai e te fia fai pa anga fo i mai le KLM i lo wanganga te fia so swani fo i la misiona ia mana misiona fo e tato umalava wa tino kiriso ia fa so ta i mai o ma o tangata i lunga tato page ai me umalava au te whaia ina ua whatawana wina ia whaia mai lo loto malie a whaia te le mwhina ngalo ai hey don't worry just enjoy the word a lea tua ia ma share i lunga rau timeline ia whapeona whamanuia lea tua ia te utau para I really want to share scripture mo ila tau pa anga fu KLM i tūlanga tau finance ia mai tātou umalava ia e au na fai foi se upo fa tu e tu sa malau tau langa lo fa peona e fe lau fe sina upo fa malo si ala ia fo wai pe te fo wai fo ilau e kalesia o fe lava le me lo e lulu wai au ne ngalo ya to o e lulu ma fa tu but I'll just bring give a scripture of faith in a fai ona tu pula tato fa tu tau longo amen hallelujah let's pray first le tu mato te mafa manuia mai le o onga ia la mal mato upu la tata no ai fa manuia fo i lau fa nau mato fa longo i lau upu nei tai au po nei fo ia uli ia fa peona pa use ele lei avio se fatu e fua mai ai ni me lei e vi ia i la o fio fa fo i le vi inga i la o fio no so fo o Yesu Kristo wole mavala au tuai nei amene o te fia faita wina le fai upu lea mai le ina ua poloha i lea tua ia mose au mai a me fai eilo na fali le fale fata fai o le tala lea tua na fai a mose fa mai ia e fai atu i le whanaunga Israelu ia la tau au mai le taulanga ia te au o le taulanga ave i lea tua e te le avea o lai ave ana ia mose le taulanga ai fai mai lea tua o lai au mai ia te ia o no lai represent e mose lea tua ile o yeise limo lea tua tu mai fa pe lungo le langi e tango fta tu ai lunga amen afa mata lea tua ie fa yatu ile whanaunga Israelu ia la tu au mai le taulanga ia te au e ta itasi le tangata ma le mea ua manatu fua i ai ilo na loto o le mea manatu i ai lo loto o le fina ngalo le nao lea tua o le mea te manatu i ai lo loto e le whaatau wana ufa mai ia manatu ai lo na loto tau te talia mai ai le taulanga i hatau. Ina ua ave le polo inga lea tua ia mose. Ia, ono ola ia na mata upo tolu lima. Saulo la ia mose wa ave le polo inga. Wana au mai mo mio auro a rio o maata ua uma sa fa peona au mai e fe so ani ai inga e fa inga wenga le tufu mena ia. Ina fa ia tu ia e outou se taulanga ia Jehova e ta ito atasi o le manatu iai I lona loto ia au mai e ia le taulanga ia Jehova o le auro ma le ario ma le apa memea ia fa solo I foi lalo ma le ia uli ma le ia pauli ma le mumu o mea uma o ia taua o ma taua na poloa I le atua ia pena ave le polo inga mose e au mai e fai ele fale o le atua mai le loto o le tangata e le itawana wina e le atua no ele itango le atua fai se kala ia ka I lima se lau uma mai o kou ki nganga o kangaka ele ma fai le lima se lau au mai le lima se lau o fea au mai le lima se lau pe a fai e nga le fiku se furu le tutongi ele itawana wina ele atua mea leo te fai atua ai so se mea lava itawana it's not of God it is demonic e fa te moni pe ole po o me e fosi me ono o ti apolo e fosi ana mea fo na sau wai fosi mai pe na sau fao ole o so se mea fa tawana ole mea o laite faoa o laite faoa me tangata pa testimonic te lo ti apolo na sau fao e se atu le tato wa ya tatau ma le pule ya ti tato fa pe na fo ile me o fail to tele wo la to faoa mai mea tangata me na laite no ile tu fo mai wo to faoa o mea Sea, ono le tele o teimi toti avea wha malosia I se mele o oe ona e afoi, that's demonic. So se teimi lava ai tango e avele se furuai, o laua e avele se furuai a lea tua, ue avea wha malosia ele o sau mea. Fa mai leo lea tua, wautou wha oa o mea.
Pe a fai te a vese mele o oe ona. Pe te whaamalosia mai se mea. Mea nau te whai atu ai, so se mea lava e whaamalosi pe fi nau ia au mai, e leo se mea mai le atua. Tu sa lava po lai te a venga ruenga le atua po ai lava na whai atu ia te oe, alai whaamalosi atu oe, it's not of God. Yeah, o le upo le atua, mai ua e manatu ai lo loto. Yeah, o te le tu sia tu spaia. A tatou wola I lalo I, fo mele fe upo dua se fulu, ona tu ua lea o le whaapotopotonga uma o le whanaunga Israelu nei luma o Mose, ona o lātou o mai lea o I lātou uma o e ua iai o lātou loto, ma I lātou uma o e ua manatu iai o lātou loto, whaaluan tā ua lava me o lātou loto, ua lātou au maia le taulanga ia Jehova mo le ngā ruenga o le whare whata whai, o le whaapotopotonga mo na sauninga uma a toa ma ofu sā. O mea uma lava na whai e le atua, pena a mata mai e le atua, e whai uma mai lava I le loto o le tangata. E le iai se ko mumu I tu atu, no, ma I maula o kupe. Ma I maula o kupe se va ai ei, a vaku o kupe, vaku whali loko, e vai le whai lua, I whai au nang ka awa le fau. Tu sa, o lai avi, a la fu ia, e iai le me e mana o e avi a lai ea, e ti ngā le loto. A o le tangata e ave mai lona loto, wa ave, e te le o ave I le tangata pe ona o whai atu, o lai te ave I le atu, a whai lau sifuru wai, o lai ave le tau loto, au e te ave I le tau loto, a te lo whai atu, au e te ave a wha apio, o lai ave I le whai whi au po, no sui lau wa ai, o lai te ave I le atua. Fai mai I lou loto, o lai te ave I le atua, a e fo hai foi, fili lou loto, aua tauna ona fai, e ore te lo teimi fo I le sau, I le ipu fo I le lau sau, o le ao tu, I le sene I a por taulanga, o le to te leo nisi, e ngar ka ngofi koe kongo lako kanga au mai, o isi foi, o mana tua o tupu ya sola, e ka ke alu lo loku wala au me loki ngama, ia lea, wako koka isi, ko kupe ko ka la ia la forsengi e pe o se me fo le na ona fai lava o kai me sengi ya va ke sengi ha tau lava na ona la forsengi ai ese le taua o le afoi o le mafau mata pena o le mete ave I le atua amen mai lo loto lo no winga so se me lava te fo ai o I me tau tupe la ta no fo I numa ya paulo foi mai a fai tu se corinito foi mai a fia lo loto e tali le leia lau tau langa Fo mai la I o le tusi ala foi loko I nito iva ono fitu na fo mai ai e fia le atua I le taulanga la e fia mai le loto fia loto fia pe a fia I lo loto a fai fo United a fia fai lau taulanga o mea umano to fo wai ia I le uso fo I sa fa peona la fo wai a vi ia le atua no to fia mai lo to loto mali fo mai la ia e tau ia o to we le atua o isi e ta ia tolu se fulu ta iono se fulu ta itua se lau a faina e famela I o tala tu spa ia tatu oio le lua corinito lua corinito eva some of you guys you know wa matano to I lo telo taimi o te alu a lot of scripture o te tango au mai that's better than my opinion right sili atu ia te au le tele o na vatu, tele a fionga le atua ma tu spa ia, e sili atu nai lo o umanatu, ia po o ua, ia opinion, fu le faalia. That's why it's really nice, important, show you the scripture, amen? So, awete, don't be sick of scriptures, fu le patu watu. It's better than my opinion, right? Lea lova ai iai fa mai. A o lau le nei e fai atu, o le ua I titi ana saito e lulu, e titi fo I ana sele mai, a o le ua tele ana e lulu, e tele fo I ana e sele mai, lai tara no I le saito e lulu e toi fua mai, fa mai la ia taito atasi ma fo hai e pei ona fili ilona roto, aua maratinga, aua fo I mara fata wana wina, aua e alofa le atua I le ua fo hai ma le roto marie. Amen, lo tala na Paulo. Na ua tau mai na o lai tutusa o lai loa e paulo le whaalinga lea mai lava I le amatanga o le whaingo le taulanga o le ofo I tūlanga tautupe same principle o le a lava le mea te whaia I le atua from your heart e ofo I lau vi inga ma tua fo I le whamatala le tuspa ia o lo sa ili mai le atua I le tapua ia te ia ma le anganga ma le a miotonu the truth po le upumoni ma le anganga from your heart. It's all from your heart. So se mea te whaia I le atua. Amen. Fo mai la I fo upo e walu. E ma whai foi e le atua. Fo mai e ma whai foi e le atua.
ona whaafaula ia te outou o mea alofa uma, o loo whaalava ina i aso uma o mea uma ia te outou, i mea uma lava, ina ia faula ia te outou o ngā ruenga lelei uma, pei ona tūsia o ia whaasala wina ana mea o ia amatu i e mātitiva, e tū mau lava, lana a mio tonu e whaavavau, whamele o tara tuspa ia ele ulangia le atua, o le alava le me te lulu, e te sele, o le a mio tonu le nā le atua, a e lulu le tupe, e te toe sele fo i le tupe, a e lulu le alofa, e te sele le alofa, o le alava le me te lulu, e te sele, o le fionga na pa ia le atua, a whai e te fia manuia e tūlanga tau seleni, lulu seleni, lulu le tupe, e te avi le whaapea fula ta ua le fōwai, o nga e whaapea la ia na o le lotu e te fōwai, no, te fōwai so o seisi lava e o le tangata mativa, o le tautua oi, o mea uma lava e te whaia uma mai lo roto when it comes to giving and offering, o lai te whaia, for mai i outou whaia mea uma pe, o lai tau te whaia i le atua, mea uma lava, from your heart. Amen. Mo ila tau fo i wafa peona fo wai mai ila umisiona ia ma le ngā ruenga o lo o tau whai ai i le ngata intia ia o le tau whai kino fo o tātou ngā ruenga i nei wha manuia le tua ia te o tau lau talo ila Paulo ia Filipi no o fo wai Filipi ngā ruenga a Paulo wha mai la i o Paulo a o lo atua e wha a toa ia te o tau mea uma tau te matiti vai tātou talo le tuon mātou ta mawha manuia i tau langa lau whanau whea lava se mea o la tau lulu mo la tau to ia i le fatu mo wala tau whaitau langa atu wai i laua fio tama te talo i laua fio ia pa u le fatu o mea uma ia e toi wha a atoa ia te i lātou mea uma lava i mātiti vai i lātou wha manuia i taulanga mai o lātou loto ia e talia a wai peona e whetalai o le taulanga e whaia i le loto fia e tari le leia lea wha manuia i lau whanau ono le suafa o Yesu Keriso o le mavala au atu wai nei amene ma amene. Hallelujah, fa manuia le tua, ta tonu fa manuia le tua i lau taulanga i le nei i tula ia mapa anga fo i ale KLM ia o le avia excuse me whainga pa anga la tau whai taulanga mai fo KLM o avia i la tau se fa manuianga ia i lo nei tangata ia mala misiona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ole tal no le nei tai au lo fa nga solo tatou o nga i le the willing heart. Ai o te lo nisi o sa te mana o e sa ili fo i polasi si me tal no mai ai. O te le lavo mata upo tal no ai. Mai lava ile amatanga o tato Bible study. Have you ever noticed everything connected? O mea lava e fsota. Mai lava i mata upu mua lava tu ale tato tano o mal temine. Ai alu tu e fa longo uma ya e pe lava o le mea tasila tato tano ai. E so o tai uma. Amen. Thank God for the Holy Spirit, leading us. Mena ala ina tātou whaamoe le nganga pa ia. Po le a lava le ese o ni mata upu. E te wa ai e tasi ane mea la tātou tano ai. Pe a tātou woilo na haa. Amen. Thank God. Amen. O le tai aole nei. Fiatala noa i le walking with God. Po le sava vali ma le atua. Ina nei tai au. O te iloe. Le au maia se vaenga e. Tātou te va ai ono se tasi leo vaenga pito i sili ona tāua, the willing heart, o pe ona tāua tu si a mosa, tolu whai mai, e whaafea e ona sava vali whaatasi, tangata e to lua pe a le loto ngatasi. Amen. Can two walk together unless they agree? E le mawhaina sava vali whaatasi ni tangata se to lua, pe a le loto ngatasi, ai o le vaenga pito i sili leo na tāua, o le sava vali whaatasi o tātou ma le tua. So, Hebrew e valu. Amen. O le au tango fo e walk through o inisi o fiong pa ia le tua pe no whaiatu. You know, I know the tele your scripture o te abatua. It's better than my opinion, right? Sili atu nana ilo o manatu o tangata. Sili atu a fionga le atua ma e soifua ma lo ina mo lo wanganga wai. O la lava te va aia nei lungo le tatu. Amen. Foi mai, a wā ua tā ua e ia ua le sao le na mua. Ona whetalai atu lea o ia te ilatou. O loo whetalai mai lea li i whaauta mai. E o mai o nāso o te osi ai se whiangainga fau. Male aingo Israelu atoa male aingo Yuta. O le tala no i le whiangainga tuwai male whiangainga fau. I le whiangainga tuwai ele i sao seisi. Lea lai tala no whai upo e walu na wha asolo ma lo whai upo i whamai. E le pei o le whiangainga no o whaia mo la tauta maa.
i le aso na o tango atu wai ia te i lātou i lo, ia ai i o lātou lima e tai atu ia te i lātou nai le nuo ai kopito a wā o loo whetalai mai le alii na le tu mau i lātou i lau whengainga ono o tu la foa i ai lea ia te i lātou a o le whengainga le nei o te whaia male a ingo Israelu pe a mawai atu i aso o loo whetalai mai ai le alii o te tuuina atu a o tu la fono i o lātou ma fau ma o tu sia i o lātou loto e whai fo i au mo lātou atua e whai fo i lātou mo nuu whai upas fuma tasi fo mai lātou te lea o atu fo i ta itasi i le la te tua oi ma ta itasi i lona uso e wha ape atu ia e i loa le ali a wā e i loa au e tangata umalava o tangata nuu atoa mali amen o le whai upuna e se furuma le tasi o te mana o ia te oe te va ai fo iai Famai fetalai ngā ala fionga pa ia le atua famai ia i loa le ali i famai lātou te lea o atu fo ita itasi i le la te tua oi ma ta itasi i lona uso e whaape atu ia e i loa le ali au wā e i loa au e tangata umalava o tangata nuu atoa mali o le whenga inga fau leo wa tātou iai the New Testament o le vaenga lea wa o te mana e whailoa ono wa ova ai wa tele lava ina toi va aia le tala Paulo lea na wona ye Paulo timo te ono nā tali i whale anganga ia te i lātou o e wato o e wa o toi whai mai o lātou wa o le tū la fono wa toi o i tua le whenga inga tuai toi whaia o onga le tū la fono e le o se mea le anga le tū la fono. The Bible says the law is holy. Amen. So nothing wrong with the law. But there is a new covenant. O lea lana put effective le tū la fono fau le fau mai. O lea nganga o lea tua. E to tonu ia te i tātou. Amen. Nā la wai to tonu le tūspa ia. Fau mai nā te a o ha o mai ia te i tātou. Let me tell you something. O le. I to tonu o le. O io te e ala ino whai atu i la ua o ngā ma i lo utan tonunga i le fionga le atua i to tonu o le whenga inga fau mai lava i le mātai o sa i ho o le whaalinga e te whiu e su e se fwai upu i to tonu o le tuspa ia e te toe na toe alu i se tangata i se mea ta o se perofeta e whai loa mai i se perofeta le fina ngalo le atua ia te ia no there's nothing ile taimi nei wa toa tele fo i tangata ua o e tau mawhai e whaalongo i perofeta se i perofeta mai le perofeta ia te ia se i whailoa mai le perofeta le fina ngalo le atua ia te ia that is unbiblical e le tu sahai ma le fina ngalo le atua i le whea ngai ngā fau na o le whea ngai ngā tuai mo le whea ngai tuai o le whenga inga tuai, e le ili lingi ina le anganga o le atua i lungo tanga, i lungo le lalolangi po le ekalesia. No, i le whenga inga tuai, na o perofeta, na o tupu ma perofeta, sa whaapiona iai le anganga o le atua. Le na mafu ai ona perofeta ane ma ave le fina ngalo o le atua ai, ona na o la tou sa iai le anganga o le atua. Ile iai le anganga o le atua istangata. Na o perofeta, ma tupu o la tou ia lesa ia ile nganga le tu mena na ina mafai ona operate ia mata la tou tala nia la fiong pa ia le tu ile fenga inga fo le na fetala ile tu o te lilingi fo lo wanganga i lunga ia te ila tou fo mela ia la tou te ilo la tou tala ingangana ese le lau o le nganga la o le tu le tonu Kevin le tonu ia te oi sai tonu le tu potavita sai ia Elia sai ia perfecta umalava sai ia tonu le tonu ia te oi Miana le no foi mai tu spa ia la tou te lea o atu fo ita itasi i le la tu tua oi mata itasi i lona uso e fa pe atu ia e lo le ali ai se ha e lo umalava ta tou le tua le la tato o ai le la wala fashion sino tu te oi mau tu spa ia tato te lo umalava le tua because the spirit is on us or it's in us le nganga lava na le tu nia te tato
Ai e le biblical i le whenga inga fau, le toi o nisi ni perofeta, mo e au mai le fina ngalo le atua. Show me in the New Testament, ono le whenga inga le atatou, le wai tatou, le whenga inga fau. Ia inisi e whai mai, ngā le whenga inga fau, ai kariko ngoi, ai whenga kuai. You see, I always bring up the Old Testament, o te awa, umami o le whenga inga tuai, o te tonu ai. Ai o le whenga inga, the covenant, the better covenant, leo wa yei tātou, leo tano tuai, ona, I think 3 weeks ago, na maa oe masastasio, nisi fwe o wo, mato wo, and you know, o te le ia I o, but someone sa whai mai se tala ia te au whai mai, ia, e stasio o perfeta, lea lai, you know, whai mai olona tausonga, this is what happened, olona tausonga, o tangata lue, you know, as a normal person, tasi ale saunga ale perfecta lea. Lai kuku skama in kuku vala au. Ai sau al perfecta le vala au menga ia mai hey millionaire. Come up here, hey millionaire. Fa ingos kama millionaire. An wa kulos kama ilu mal vala au failo ia. Fa mai le tu oil billionaire. Yo a billionaire. Oil billionaire. O le mea la wotup. Alu stama lea. Fa inga luenga fa mai wa over le la within a year tau ma fai wa umatu le singa luenga halu le singa luenga ole tala fa no na matal no ma si wo le fa olona ta sengi le wa stroke wale ma fai ona to fa wai wa over fai nga luenga wa tau ma fai bring to pass le tau ma fai ave ma billionaire pe ave ma millionaire true story. I'm not lying. O te leo pipelo atu, you know. Or this is from, you know, the close cousin. For mai na luatu tau songa le fatu nga ia. For mai lo mo mai la upu prophecy. Ngo walu I prophesy mai la ona le tu e tau. For mai I'm a billionaire. Lala was stroke. Is that God's will? Or fina ngalo na le atua? No, te lole upa tu spaia fu matala le upa tu spaia o perofeta. So o se perofeta ai le tau nu fu matala tu spaia ia fetongi ma. Ana fa apea o nai faile mea nai o mel temi nei. O le ko akele o perofeka o lau kau ai ma. O no le to tele o perofeta o lau prophesy. Ele o tau nu. Mea fo ilea, hela ina fai atu. Se fai tau o tato tu spaia. A wa tātou te ho, ono le anganga o le atua le tutongi a te tātou, i tātou te sāwa vali, o to a tele tangata ua tai se ina, ono le whai tau o lātou tu spa ia. Ma le whaalongo o lai tutongi a te i lātou le anganga. To a tele whai tangata, I love what my wife saying the other day, man, you know, ta ili a whaia, i le maa taimi ma le mato ainga, ai, wheta lai whai le atua le mato ainga, o le telo taimi, e tātou te tatalo o le atua lai lunga langi. God in heaven. You build talo vo lele ala fa mel talo tu spaia. He lives in us. O lai tu tonu ia te tato. O le tele lau taimi. O tato wo solo e su e mai le atua. Kako wo ile ko fengisi. Kako aku ko fengisi le ako ngi kalangoa mai le tu ia kako. But hey, it's in you. Read your Bible. E fai tau ale tu spaia. Ba e tango lava o e fai tau. Fo mai talo tu spaia. Fo me o le nganga nei tonu ia toi. Fo mai la to te le o tu fo ile tasi tua o ima tasi no uso fa pe atu. Ia e loa le ali wa e loa ha o tangata uma. Tangaka uma. Everybody. Tangata uma lava. Yeah, e tonu il foi upu lea. Pea no fai atu. Ele yenka ngaka special le atua. Ele yenka ngaka fa pea wa foi. Wa sidi atu ile atua perfecta na ilo oi. Pe sidi atu ile atua le apostolo na oi. Everyone is the same. The same spirit in us. It's in them. You know, it's in everyone. Paula valo na ese nga ono o lātou ma lātou vala awina. A ole nganga lava e tasi le toni ate tatou fa afefia la ona e langona mai agola ni to sui le la tatou sa vali ele afo ile vaenga le walk with God pe sa vali male atua ele ta se ina ai oi. Amen. I don't know, that's not part of what I was about to talk about, but it comes to mind now. A tonu e ngā foi ona e to tele nisi o e afo no le mea to tele nisi. You know, I wouldn't have le tala te whai atu ma mea te whamisi no ai se au ona le atua, no.
But I'm just telling the truth because I witnessed this stuff. O leva ai ai o mata, ma o le wha noa noanga, because the Bible o la lave no fortus pa ia. Ai ai nisi la to te wha pea, e le mawhaino la to moa mai se wha linga mai le atua, pe la to te wa ai la to te le moa mai le atua wha pea, a le ai kevene o te le langona le atua. No, that's wrong. E o lava ia te au, nai wha meritala tu spa ia, iau tau tofo mea tala noa tuai, he o fo ia Paulo, wha mai, iau tātou tofo mea lanta noa i Paulo, pe tu sa hai ma fionga le atua, e o fo, because I can say something wrong, e le teimi o te whai ai se tala e le tu sa hai ma fina ngalo le atua, au ala tau te tei kinga, a e loa mea na o whai atua, it's not in the Bible, don't waste your time, I'm serious, yeah, I say, tai o ele nganga o le atua, ele tali tonu ai, it's all right. I feel like don't to spaya. Hey, don't like don't to spaya. Amen. Sa vari male atua. I tu tonu tu sia e peru so tu lumale. Tonu I le ta ua mai ele. Fa mo fo mai al fa tu tua. Ole fa lango le I mea o fa mo I ai. Ole mautino le o mea ele o va aia. That's faith. Faith is a substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. Tu say, e te le ova ai ia, ia te wha atua iai. O lau tatonunga. O la e tala noa, foi upatus pa ia, specifically to God. O la e tala noa sa o ile atua, e te le ova ai ile atua, ai te wha atua ile atua. O le la tatou va ai, le tangata na sava vali ma le atua. Tu si foi upa lima, foi mai. O le wha atua, na ave e se ina ai e noka, ina ia leo o ia te ia leoti, na leiloa foi o ia, awa na avea o ia e le atua, awa a o le I ave e se ina na ta ua ai o ia, o le ua fia I ai le atua, o le tana noa I fo meritangata ino ia e noka, o tato iloa e noka. O e noka, it's not much about, much info about Enoch, I tutono tu spaia. Ele tele ni vaenga o tala noa, ele tu spa ia tangata ia e noka, a lena tā ua, he was translated. O lena sa whapeona li ua pena ave e sea ia e noka, ono rona whaatua, but let's go back to the reference po o tuara whengenga tuai. Ile me o lai tala noa ia e noka, tono kene se lima. O e noka, o le akali o kaino. To te iloa kaino lena whaia la taulanga ma apelu. Maloa a tamu, na whanawe a tamu, kaino ma apelu. Le ala na fasi o te kaino ia aperu. O kaino la, o lona atali I e noka. Lona winga o e noka, o longa grandfather ia atamu. So, I to tonu la ole kenese lima. I tua I foi upu e lua tasi foi mai. Nola e noka I tausanga I ono nga fulu ma le lima. O na whanau ai le e I o metusela. Na ia feo ai, fo mai na la feo ai, foi o e noka ma le atua, na feo ai e noka ma le atua, na feo ai e noka ma le atua. Walk with God. Fo mai la ia, na la feo ai foi e noka ma le atua, talu ina whanauina e I o metusela, o tausanga e tolu se lau, ma ua whanau ai e ia o atali I maa whawhine. O aso uma foi o e noka e tolu se lau ma le ono nga fulu ma le lima o na tausanga ia, na la feo ai foi o e noka ma le atua. Ua le iloa foi e ia a wana avea o ia e le atua. Na feo ai e noka ma le atua. Walk with God. O lea la ua ewa ai tutonu mai le fionga pa ia le atua. O loo ta uai, le tangata na sava vali ma le atua o e noka. Fo mai la ia, na ave e sea la ia e le atua o e noka. O le e lumo o lea. Whawhewhea ai se ale me walai ona. Was special e noka. Amen. The Bible says God, He is not a respecter of person. E le whailonga tangata le atu, ai me wala ina ave ola ina e noka e le a. Ona whameritala tu spaia, a whaino le mea, na sawa vali ma le atua, e le mawhaino tātou whai mai e siri aku aso la. Mea na ina whameritu si ale a foi, ale whaila unga, aua e te whaapea, se ale mea na siri ai ona le leo ona po ana mua I nei ona po. Lai tala noa le tusia whaila unga e fitu whai upas fulu, wha mahu lalo, wha mai, ai se a wha mai e aua e te whai mai, e siri aku aso la ngai lo aso nei, no, aua nei e whai mai, e siri aku lua fisu iwa lua filu as fulu, yeah,
O le tala na tu spa ia, aua te whai mai ona ava ai le tangata o le atua i le teimine nei, e sili atu le teimine nei na ilo tausanga le te nei. Our best is yet to come. Ia tātou tangata o le atua. Amen, whanau o le atua. O lea o tātou vai, i tu tonu la tu se e peru. O le whai mai, o le whātua tua, na avese nai e noka. Whaafewhea na sa vavali e noka ma le atua. Ele iwa ai e noka i le atua. Ono o le tā ua tonu i o le whātua tua, i lungo le amatanga, whai mai, o le whātua tua, o le whaalango lango le i le whaamoe moe, o le whaalango lango le i me ua whaamoe moe i ai, o le mautinoa le o mea le o wa ai o lona winga, e mafua ona tuu e noka i le tusi o le whātua tua, po o Heroes of Faith, ona ele iwa ai e noka i le atua. Ele iwa ai i le atua, alana mawhaina sa vavali ma le atua. Whaafewhea la. Whaafewhea ona sa vavali e noka ma le atua, a o la e le wa ai i ai. Le ale au wala na mawhai e noka ona sa vavali ma le atua. Amen. I to tonu o le whai upo e ono. Amen. Na e tā ua i whai lalo. Whai mai, tato e a mata ma whai upo e lima ina ia ma whai ono so o tai whai upo e lima ma whai upo e ono i ro ma whau whau. You know, I read a lot of scripture. Why? Better than my opinion, right? Whai mai, o le whaatua tua na ave ese ina e noka ina ia leo o ia te ia leoti. Na leilo foi o ia, a wana avea o ia e le atua. A wa a o le ave se ina, na tā ua ai o ia o le ua fie fie i ai le atua. O le tu si e to tonu, he's a man of faith. Lono winga, e le iwa ai i le atua, because faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. Lono winga, e le iwa ai e noka i le atua. Ai, whaafewhea ona sa vavali ma le atua, whamaila ia, a le ai foi se whaatua tua, e le mawhai ona fia mai o ia, a wā e tatau i le alu atu i le atua, e lua mea tāua e te mana o te vai e i, a wā e tatau i le alu atu i le atua, ona tali tonu, me mua lea, o lo o soifua o ia. Amen. E tatau ona e loa, o lo o soifua o ia foi, me lona lua, o ia foi na te tau wia mai o e matua sa ili a te ia. Lua mea tāua e te iloa pe a whai te lua sa vavali ma le atua te mana o ia e iloa. Ia e iloa o la e iai le atua. I le mea nai te iai. Yes, a o na nofo le whaalinga po le revelation na ia te oi o la iai le atua i mea uma. Upa tu spa ia fo mai e iai o ia i mea uma. A whai e te loa ma e tali tonu o lai ai le atua right next to you, in you, everywhere. Amen. A whai o nai te loa le mele nā. Whamele o nā lai o le vaenga mua le nā. Vaenga lona lua. Ia e loa. E tau wia o e le atua. E tau wia e le atua le tangata sa ili a te ia. Ma le loto atoa pe sa ili a te ia ma le wha maoni. Tangata matuasa ili te ia for mine. But without faith it is impossible to please and satisfactory to him. For whoever will come near to God must necessarily believe that God exists. O le mea mua le na, ia eiloa, o lai ai le atua. Ia eiloa, o lai ai le atua. Ele iwa ai e noka i le atua, ana sa vavali ma le atua. Whawhea, lona winga, nga sa vali e noka ia so umolona ola, ki nganga lewa ai i le atua, but in his heart, o lai ai le atua le mea lai ai. O lai to tono le loto ma le tari tonungo e noka, pe nofo e noka, o lai lo e noka, o lai ai le atua i o, e ui ele ova ai e ona mata, a lai nofo ai le atua. O le tari tonunga na o e noka, pe feo oe. A whaite lua fia sa vavali ma le atua, ia e tali tonu, o nai nofo yo au tafa, o nai tonu ia te oi, o nai everywhere. O nai ei le atua le mea nai te iai. Amen. E te le ova aia, a la iei na, that's faith. Whawhian sa vali e noko ma le atua, e le iwa ai alana sa vali. How? Le utatu wa ai i, mea mua, na tali tonu e noka, o la iei o le atua. Amen. E alana tu sia mai Heroes of Faith tono tuspa ia. E whai ma whaata ita inga ia te tātou. Pe whawhianu tātou sa vali. E tatau ona e whaata ita i le tangata o laea. O lae tupu i lono o langa. A whai o lena tupu ia e noka. Kako e whaka i ka ini menga whai e noka. O lea, sa vali le whaatu tua me mua na tali tonu e noka o lae e iai le atua le mea lai iai. Ma le lona lua, na tari tonu e noka ea, e tau wia o ia e le atua pe asa ili a te ia, e tau ina ia e le atua. Amen.
Hallelujah. O vaenga pito e silila na ona tahua ile afo il tatano o lau sava linga malea tua fa afefeo no lua sava vali malea tua ye e loa vaenga tahua na tato o ile salamo ya tango e halu tono vaenga ia because o le taimi lava e te va ai ile fa alinga o le foi upulea e no folo ilo loto man o le te le o swing o lau o hau me fai ma le swing o loa o la swing o lau savalinga ma e va ai fo i fu o lau savalinga fale anga tato o salamo amen. Salamo. Amen. Lot of scripture is better than opinion, right? Salamo is a lau toruiva. La tavita fo mai. Io vai. Wa esu e mai ia tau tala le tavita. Wa esi la fia lava au. O oe lava wa esi la fia lo unofo ilalo. Ma lo utu la ilunga. Wa esi la fia mamao mai yo umana tunutunga. Mena ilo mafaufau. Mo leva na ilo ele tu. Ai tele I mafaufau. Wa ilo ele kua la mafaufau. I say, because he's God. O yo le tu. Yeah. Ai te, o le a lava na mea tele ifai. O la ilo ele tu. Why? He's everywhere. Everywhere. Le tu. Fa mai la ia. Ua esu e ilo usavali mo lo uta oto. Wa e masani lava mo uala uma. A o le ai lava se upu ilo umutu. Fa auta. Yo vai. Wa e sila fia uma lava. Ai te le tau tala atu. Wa ilo uma le atua upu ngala fai. Is the Bible says, o lau o le atu, fa mai na ia iloa le tau nu unga mai le amatanga. Kako ke le io or kau unga, wa levanga iloa le atua tau nu unga. Yeah, wa lau wa iloa le atua. Mea na la ina ta ua o io le atua. Ele aise si ilunga atu lalo ifo asea. He is God. Amen. Ele mawhai o tātou mawhau fuku ngā ile atua fa mai a. Ele mawhai no tātou malamalam. Ele mawhai o tātou tama inuro si elunga I. Ona fitu una ile atua is too much. Amen. Lefa metala tavita. Eo ai upu. Ai le iaise upu ilo ungutu. Fa auto yo vai wa esi la fia uma. Fa mai la ia. Wa esi o si o mai I o utua. Tuo tavita. A toa mo uruma. Fa mai. Wa e fae e mai fo I lo a au. Ilunga ya te au. O lai luma le atua. O lai tua. O lai fo I e ilunga. Mea uma. Everywhere. Si o mia. E le atua tavita. Fa pena fo I oe. E le fa ilonga ngaka le akua. Wa special ka vika ya oe. Tato uma lava. O lei luma o Kevin. Kua Kevin. Au kafa. Si o mia. He ofo ya oe te mai mua mai. O nai te tonu o lau potu. Luma. Tua au kafa. Rasi. Ngai loa le atua. O nai na le atua. Ai le o manifest le atua. Ele o va aia le atua. A o nai na. Yes. Nai loa le atua. Fa mai la ia. Mai o le poto lea. E sili o na whainga tā ia te au. Ua maua lunga. O te le mawhaia. Ele mawhai o tātou mawhau me kalaka vika. O le mea lea, ele o ilo malama lama. Ele le imuso kako o il malama lama le mea ngā. Ele mawhai o na whetu unai o tātou mawhau. Whawhewhenga o le akua I kua kaungu unga. O whamenga I lor kaungu unga mele amakanga. Whawhenga I lor me o lau I kua kaungu unga le akua. How's this? Fiu kako mawhau. Famele tatu supa ia. Whoever believes, o I love tangata tali tonu, elo famele tatu supa ia. Whoever figure him out. Yeah, to o tele tangata, they figure God, they figure him out. Ai le tali tonu iai. O ka ngofi fiku ku unga I solo. Fiku ku unga I umofo ipu kusupa ia pe fapi. Ai le tali tonu tu supa ia. Ai ka ngofi, figure kusupa ia, ka figure foi upu. Ai le tali tonu iai famai vai se sela, longo ingala se sela, le mea fa me kere kari kongoi kere kari kongoi fa fe feo nga fa ngau mai e malia o yor kaupou fa ngau mai Yesu. How's that possible? Fe ko nga ilo ko mafo fa mai ele kara fe ngau kere kari kong kuspaia fi pelo nga me. The Bible says whoever believes. Why? E fa ale nga tu spaia fa tino tato. Right? E masani no fa nga ina fa ta inga I mole te mi fole kela ko e ngula susu fole e se te mo va ko se se is any time someone give you the milk batu le susu fole le ala e fa ala e va le susu for my I am not going to drink you unless I will figure out but I say ala me e pa ai la me wa nga pa el susu. Right? Why le mafai ona e fikanga lo mafu nga nga pa el susu. Kelo kaimi nga vakuar susu e tangolo ingolo wa e kaung e fku ngai ye ki ngai ngelo mafau
Ia wa whawhiarang ka whukunga inga, whaafewhianga ai le povi langu enga le vao mea maka, ai moa mai le susu langua, nang pai pai. O le povi langu enga, alu ai le susu alu ai le vao a foi. Ai le vao mea maka, ai umai fo ai pai pai le susu. Fiulo mafo fau e fika. Ai a o nga vili moa mai le era. Moa mai le paka langu sama. Ia vai, e fiulo mafo fau. O le anu kako kau sami le ngai, fa pena fo ilan miro fa tua. Sometimes tatu te va ai le tuspa ia, e le malama yo tatu mafo fau. Pau le mea tā ua, ia ea, tali tonu, crap, that's faith. O lua, fa tua ilanga lai fai mai le atua. Amen, that's walk by faith. E te leo va ai iai, a lai te tali tonu iai. Sea, ono o le atua, o le fa tua. Amen, fo mai la i o le fai salamo. O te alu e i fea ai lo wanganga. O te sola e i fea ai o luma. A fai o te alu ai i le langi, o iai lava oe. A fai o te fofola so moenga i se o li fauta, o iai lava oe. Amen. O le upor fai salamo. Fo mai a fai o te lele i le langi, pe ke whēlua i le wa apiko i siringa sawa lau langi ngai, e ka amilo i lau langi, pe ke aru se lo keki. Fea lava le me ke aru lo keki ka amilo, o lai ai le atua. Ke fiu e ke sola i luma o le atua, pe ke whēlua i wa sawa ma mele ngai, e whai mea le atua, hey, John, hey, kukama, o whi ke aru ai. E ke fiu ke whēlua, o lai ai le atua. Yeah. Lai ai le atua. E ke fiu na, e o lava i se ori whai mai, pe fo fola lava le moenga i se ori, le mea lai ei kangaka lau se ori, whai mai kala, o lai ai le atua. E le ova ai e tangata na le atua, pa he's there. He knows everything. He's omnipresent. O lai ai le atua i mea uma. O ki Apollo, e le ai se ki Apollo i mea uma. Nga o ke mongi o lai wa, kele ke mongi o whewheo i lau langi, ai kasiar ki Apollo ia. Kasia satani. A o le atua. E iai le atua i mea malava. He's everywhere. O lai ai le atua i mea malava. O lai ai le atua. Fo mai lo fai salamo. A fai o te halua i le langi. O iai lava oe. A fai o te whafola so moenga i se oli. Whauta. O iai lava oe. A fai e fai mo au apa au o tae au. Ma o nofo i tulu inga o le sami. E tai mai a te hau i lea lava mea o lo a au. E ta ofi mai foi ia te hau lo a au tau matau. Upor fai salamo. Pe fai o apa au e ke aru ke ngofo i rungo le sami. Po fia lava mai o lai i lea tua. He's everywhere. You know, o ina lai fai meritara le tuspa ia. O lo fa atua mai la sa vali e nokalin foi mai ia. You must believe. I forgot to tell you guys to hold your place, but I feel whanga me lau tuspa ia I tuole, tu se e peru, na foi mai e tara tuspa ia, foi mai au le, ta toi hoi na, Amen, hallelujah, I really enjoy le mea leo le whaahali o fionga pa ia le atua, man, se mea o tu e le atua I lo loto, you know, the scripture, why? The Bible says by the entrance of his word, light come. Ina ua ho atu le malama po le ho atu le upo le atua e ala I lauva ai, ia malau whaalongo, on ho o ilo le malama I lo roto, you know, it's tau lavana eva ai iai, amen. So, I tua le tu se e perus fumatasi le na ta ua, fo mai le foi upo e ono, mai, ale ai fo I se whaatua le ma whai ona fia mai o ia, sa whaatua e noka, fo mai la ia awa e ta tau I le alu atu I le atua, ona tali tonu, o loo soifua o ia, ta tau ona e tali tonu, ona ia I le atua, a whai te le tali tonu, o ia I le atua le mena te iei, wa iska ngaka ngofo fo mai, I'm lonely. Yeah, lonely a lo o langa. A e ona e malama foi upure, ke le koe lonely. Yeah. E ke le koe lonely, pe a whai e te malama, o nai ai le atua le mea nei te iai. Pike whelua I ka avali, pike ngofo ko akasi do langa le ngei, you will never feel lonely. Pe a whai e te iloa, o nai ai le atua le mea nei te iai. E ke ngofo anga oe ke sau fafo wa makua ia, makua maka ukia le lua mafukanga ma le atua I sea, because he's there. Ai o le mea pito I sili ona taha, ua leo te fia ho o iai, fo mai la ia eiloa, ma ia tu se le ngata ia e lo o lai ia le atua ina, the other side, fo mai, ia e mauti noa, e taui le atua ia te oe, e tauia mai o e matua sa ili,
For mai o ia fo'i na te tau ia mai o e matua sa ili a te ia, na maua e noka se taui. Yes, na le tau inga vai e noka, ele ioki, na ave e sea ele atua. Sa vali male atua a kongu, sa vali male atua o ile siku, ia koe fo'i e noka ilonga fale, o male atua, koe mamori e noka ilonga fale, ia koe sa vali le si aso, ia koe mamori le kua ilonga fale, oro le si aso koe sa vali, fea kuro male akua, le ki loli e noka, awangi e koe fo'i, e saulo e ngoforo ka fale kire koe fo'i, who knows, le sa valinga tamalo le e noka male atua, so i o ana laku, male koe fo'i, marka malo ingo ya e noka, wa, o lau ngoforo fale le atua e fa'ava, amen, praise God. Ono lea, ele ngata, ele iwa ai iai, le tangata ino ia e noka. Ile atua, ai nalu e noka malono loto. O le ile atua, ma e tau ile atua ia ta upe usa ili ati, ele mena fai e noka. O lea, na sa ili, lo upo tuspa ia, fai mai tala tuspa, fetalai ngā Yesu, fai mai, i outou sa ili, ono outou maua ai lea. Anyone. Mata yo fitu. Let's go there. Amen. Mātai o e fitu. Whai mai outou sa ili, o noutou maua ai lea. Fitu, whai upo e fitu. Whai mai keep on asking and it will be given you. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking reverently and the door will be open to you. Amen. So o sesi lava sa ili na te maua. Fa mai lo tala tusipa ia a e sa ili me leo te whai atu ia te outou o tātou e tātou te le toi whaalango ini perofeta mani tangata po ai lava ia o ia te tātou no asea lana le upa Yesu a e sa ili ona e maua lea pe a e sa ili to te tangata ole o langa le utatu il temingi ole ko akele o kangaka e fie ilea microwave ole o sokwa le mea vavi ngale o sokwa I kono microwave mai le mea ai fa vela le mea ai ile ko ingi o ko fai fa fie mo ko fai I asola I o asola so fai fa fie ko e ka ke alo ka ke fai fie fo ile le fiulo kinga fa ka le ko ikana ka ele mo vai kafe o fa fie la ia ngo ka sau maka ika o le si afa fu ai ka ka ke o kro maka fa fie fo ile ko fa pe marka lo kinga ia sola sa alu su mesela au ke ilai kusa ka ke la ko e kuri ka lo kinga su mela o ko fa fie ngo ka lo ka ke ma foi ka ke sau ka ke fiu nga ka maka mu ma nga vai kafe ko ma e mu mo ka maka wale va ngo ka lu for ka ke fai fa fie ai ko ka sau mo mio ala vo I mo mio la oso mo mio o ngiu mo mio foi foi lo fai fa fie pelo on the time ne ia wa sa fai sa kai la e fai ko le umku ka gaming e se le langa le gaming nga o mea va ve nga o ka nga gaming nga mai ko wave lava gaming nga 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 ele o yesi te mo na o sanga taru ko e ngofo instead le alu solo mana ia tatu wa this is nice I want to one ma futa mai I o le te fa longo I ai to e fo I o su e ma e sa ili amen alu o te sa ili a esa ili le fiong pa ia le tua fo melo tal pa ia na te taui a fai o na te ngā wai de tata no ngā wai ma esa ili ina le tua e te maua ono le fetalai ngā Yesu o ai lava esa ili na te maua a ele maua le tua ele o le upula le tua le hai e se ele mea ngā ki sa ilia pele o sa o fo ele mea ki sa ilia o leisi tu pe o tala tu pa ia e te sa ili atua to a tele tangata this is where the problem is to a tele tangata la to te o sa ili le lima o le atua la o sa ili le lima fo wa o le atua e manga o la to te mo e mana na o le lima o le atua ai la to te le mana na o le atua me na ia to tele tangata e ala no o afo te e mana o e mau mea no that's not the point the point is not to be rich. The point is to be blessed. Ele taua lo maumea e taua lo manuia wa e manuia e la via uma ya le maumea ele ngate te maumea o loa te maumea lo mafaufau e te maumea le olanga o lo soifua malolo ina sea because you are blessed o tangata fa manuia ina ai a fai te mana o te maumea I tupe na o tupe ai e mai le leila urunga le o le tele yo le fa now alai tele tupe
Ai fei o lo mai si mea uma. Ai a hao ina e bles, ele ngata e moa tupe ilo lima. Ele fa pe ole ritual ole isu milionga I kongola ole peace, the joy. O mea umana, ole sa ile le au mau mea. You know, initial o tangata, mata tudungo, clip for initial o for tangata mau me la langi si tasio tama itai sa fa pe like she's lonely for single tama itai le she's one of influencer le tonu termine lungo social media tu sa tama fai la to ainga fo ile for fai wala la sa ile ko pe fa mai ko lo sa se lau milionga yo o lo la u le la fo la wealth it's lau milionga o lava lo lau o se lau milionga I think few years lau hau se lau milionga la lau to fa to la to ainga ngau mo se lau milionga press lava na ai tau do fa so to do fa mai no se ilonga lava te o ile tasi bilionga ele o yai lava se oli ma se fia tele yo me la go through ai o la lava to ma fai e ke fiu e kolo hai o lo ele o mana o nga tangata ele ka ko ke fiu e tu le la fo ele meta to te mana o I me le o le ni la langi o la wa become a lover of money being a lover of money and then love people nei vai aso no message stasio uso o fai sa o yai tala no yai fo lele with love don't love money au e te alofa I le tupe ele ilo le kupe ko alofa tu ya te oi ai alofa I tangata ai alofa I tangata o tangata ai alofa tu ya te oi o tupe ai alofa I tupe ele mafai tupe to alofa tu ya te oi mea na ina alofa le tua I le tangata ele alofa le tua ni tupe ele alofa le tua ni meo ni meto tino no ele ni ola to alofa I le tua ai alofa le tua tangata o lai ai lona loto o tangata na ia faia al to alofa tu ya te ia amen nga wa amen sa vali la mane tua au ala te sa ilia le lima o le tua ai esa ilia lea sa ili le tua seek him first, the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Esa ili le tua, e fa'au popo le tua ia te oi. Amen. He will add unto you. Pe rua sa vavani ma le tua. Sa ili la le tua I rua sa vavani fa'atasi. O noka, na tali tonu noka o la ia I le tua. Ai na ia tali tonu foi, e tau ia o ia le tua. O le a lava, a whai unete sa ili le tua te fia, maua mea alofa le nganga pa ia, pia no whai atu. To a tele tangata, o lai whaatali le atua le teimie e mingoi mei le atua. Hei, o lai mingoi mei le atua. Wa kou maka ki rei loia te o tauponga kou ka alonga fo ilo o le mu, le afo, le chess, pa o kou ka alo le afo, il ta alonga na. Have you ever played that game? Il ki wai laua mu lau mai le, leska ngaka, mu lau ma. La ke mi ngale lawa mu marka ngaka mula lawa kilo se mea fo lele sala lawa kilo o lawa mu ka ngaka nga lawa move mai langa langa ma tele o iloa lawa move mai ma tangata na fali ukuru fa kali lo fa kali lo para ke me mu wai malo le lo lawa o manga fai le mu lawa o mana mu mar tangata lawa ku ki ma fa se mu ola ke mu ngai pokai ai so mata ka mai ala wa umanga umu volo te whaatali tu ia te oi. Pe whaape nā le atale ure te minei, to a tele tangata, o lai whaatali I le mua le atua, move mai le atua. Wa umanga move mai le atua. Ale na sau mai le langi. Sau liu tangata. Sau maliu. Wa umana wha mai, wa ia whaamanuia mai ate I tātou manuia uma. Wa umana wha ai le atua lona alo pele, he already make a move. But he's waiting for you to make a move. La lai whaatari le atua, I lau move. O le telo teimi, la tātou te whaatari le atua move. Ai tātou te le o ngā wai, be tātou te nau I le atua move. But he's waiting for us. O le toa tele lau tangata, toa tele whanau le atua, o la lawe whakarikari le atua, pe aku sa hai marwhina ngalo le atua. Pe aku sa hai marwhina ngalo le atua. O la lawe whakari le atua. Hei, o lai whakari me le atua. Po le alke me ke ha, ke operate ai, te whaatua tuai, ma tā ili atu ia te ia. Amen. Ako ora kusia. Let's go to the book of James. Amen. Hallelujah. A lot of scripture is better than opinion, right? Tutonu ole. Ora tu se Jakopo.
foi upu e valu, foi mai. Vai nga mua na foi upu, foi martala, tusia ko mai. Ia outou whaalata atu I le atua. Oia whaalata I le atua. Tātou foi mai. Ia outou whaalata atu I le atua. Ona whaalata mai I le oia ia te tātou. Oia foi ele move. Tātou. It's time for us to, get closer to him. Or draw near to him. O le whaatari mai le atua le te me tātou te sa ili atua ia te ia. O le toa tele, o le whaakari se me kupu supernaturally e whai e le atua. Ai la kokere o sa ili le atua. Whaafewhea na taui o le atua ma e maua wha mai o ia o le taui ia te ilato o e sa ili ia te ia. Sa ili ia te ia. A ele sa ili le atua e te le eiso taui. E le taui o e le atua. O le toa tele la lai nofo. Kirisiano. Whaatalitali se me whaafua se ia tupu. La whaatalitali se me whaafua se ila vai tupu. Ma lo lātou leiloa. O la whaatali mai le atua. Se ilonga e tau te sa ili atu. Ona, te tau te a. Ma i o tau whaalatalata atu I le atua. Ona whaalatalata mai le o ia te o tau. E mua whai o le mua. Wa umana mua mai e le atua. Lana maa. Wa umo lai whaatari le atua le teime te a. E te whaalatalata atu ai. E si koi soso mai le atua ia te oi. E li lingi mai ana whaamanuianga ia te oi. Nea lale me te no fua ai. Pero no fai atu, I walk you through. I tutono la fiong pa ia le atua. Ina ia eva ai. O lai tutono le tus pa ia. Amen. Ma tua fo e tala tus pa ia fo mai o lo sa ili mai o ia. I le loto le nta tu noa fo mai o lo feta mo e ai fo fonga o le atua. Fo mai e su elea, le loto o lo o ngā wai atu ia te ia. O lai su ele atua se loto o a. O lai nau, o lai sa ili atu na te fia maua. Wai fo mai e su, so o se isi anybody, whoever. So o se isi lava, mai lava tamai te o I le toe ina. Fai fe au, peke keu fale, peke kai la pisi. O ai lava, o fea lava, pe kukur ka paka. Lea lava se ngā ruenga ta ufa tau va aine tangata. Se ngā ruenga, a fai e te sa ili le atua molou loto atoa. Fa mele tala tusi pa ia e nofo, e sau le atua lua savari. Sau le atua fa aali lona mata utia ia te oe. Yes, for my he will show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. For my yesau faali, o la sa ili mai le atua, ile tangata o nau atu, le atua, ki fia sa vari fa kasi ma oile o langa ngai, ki fia va ai ate o te fia I loa oe ma o te fia experiencing oe. E tupu umai le loto. Amen. O le me nau I ai lo loto. Hallelujah. Ese la le taua, fa mai la ia yo tou draw near to him. O le tele yo. Be no fa atu. O la tatu te fa atati. Ile move le atua. Ala fu e fa atali mai le atua ile te me tatu te so atu ai ia pe tatu te move atu I fo. Me le tala tu spa ia to tonu le. I think in the book of John, Ioane fa upe lua toru lena felo ai Yesu mar fa fine I lunga le vai. Luno le vai eli. Na la tala no Yesu for me tala fetala nga Yesu, we don't have to go there, but I'll just quote the scripture for my nena fetala Yesu for my oeta puai. O tala no ile afo. Tapua inga la tala no I lungo maunga ma vai eli for me fe upuna for my. O mai o na aso fetala nga Yesu, o mai nei fo I ai. Oeta puai fa maoni la tu tapuai le tamai le nganga. Ma le whaamaoni, awa o loo sa ili le tamā I e tāpua I whapena I a te ia. Fo mai o lai sa ili mai le atua. Su e mai ai le atua le loto o lai tali tonu o lai ai le atua I o le loto whaatua o lai le atua. Ma le tangata e loto e ngā wai sa ili le atua. Le tangata ea, fo mai amu ia I lato o e fia ai ma fia inu a wae whaatu muina, a e le fia ai ma e le fia inu, e le whaatu muina fo I la oe. E le engi shortcuti mea le atua. No, e le favor le atua, a e lau pate play. Vai tu tono lau loto. Ie e ngā wai le atua, a e fia manuia. Ie e manao I le atua, au e ke mangao I le limo le atua. No. Mana o I le atua I lo loto. Ia lua sava vali ma le atua. Amen. Wakunga isi foi upu ye. Ma nei ai.
Deuteronomy, amen. Deuteronomy 5. Fa mautu wai. You know the Bible says the mouth of 2, 3 witness, everything be established. For me le mori mau to lua ma to tolu e fa mautu wina I mea uma. Amen. For me Deuteronomy 5 for upeiva. Let me highlight that for you. For mai, tau ina whae te hete oi ia te oi, ma ia e matua whae te hete lava ia te oi. Ne ingalo ia te oi, nei mea nei loa ai, e o... Oh, sorry. Whai upe lua iwa. Yes, whai upe lua iwa mai. Ai a whaito te toi sa ili ia Yehova lo watua I lea mea, ona e maua lea o ia, pe a whai te sa ili ia te ia malo loto atoa, malo wanganga atoa, pe ono whai atu a e sa ili e te maua. O ai lava e sa ili e maua lea tua. Amen. Thank God. So o sesi lava e sa ili, e lea nga o si perofeta, po o se aposkolo wai ko o kelengi se whai mai, wo. E la tato watu I, pe ono whai atu. Let's go with me in the book of 1 Timothy. Amen. Nei te iwa uto whapea, o tala noa, fu ilele, off from the scriptures, but I tono ole lua Timoteo. Amen. Hallelujah. What's our time? Oh, hallelujah, our time. Last scripture. Amen. I tono ole lua Timoteo. Where is 2 Timothy? Oh, Thessalonia. Yeah. Lua Timoteo no mata upu e lua. Foi upu e 5. Mua Timoteo e lua foi upu e 5. Foi mai. Awa e to atasi le atua, e to atasi fo I le puluvanga I le atua matangata, o le tangata o ke riso Yesu lea. E to ofia tangata lai le vao o e male atua le tama. To ofia. To atasia. Na oai. E na o Yesu lava. E le aise tangata. E le ku Kevin na le vale na. No. O Yesu. Right? O Yesu, e le ku e fo ise perofeka, e le ku e sasi, na le to atasi lava le puruvanga pe to atasi le tangata lai tu le vao o e male atua. Ele ai masisi ko yoso fa lava le vale na o Yesu lava o na ito tono le vale na me na o te fai atu e ia te auto tato te leo I profeta manisi Yesu e maini fina ngalo le atua tato te o sao I le atua o Yesu o lo o tu fo maitala Yesu o auto wole atu le tamai lo ingoa tato te ui atu Yesu e anu sao a o ia e to tele nisi e fai mai e te au tatalo atu mo la tau o te fai e fai te inga whapea o tau lor te mi foi lele ele se wonga fa mai kia o ke la ko mo langa vao langa le anga longa vai fa mai kia uso se sa uso so ngi men mo anga lo vao langa kupu le vao a lele o lele anga lo vai o lo mo le vao mo ale vao la pa manga uma ai o le sia so nga la o sa ko ma lo le voti a me ali uso ke la ko e mo ka vao fa ko ele ai la o me vale ala le menga nga o e ma losi alu e mo la vao na ma fuanga mo anga lo vao mo o nga ile I mafai ona e mo ina ar temine o nau e manosi kangola o e moala vau be fa pena fo ina le melo tatalo sometimes people ask to pray for them because they are not confident they are not bold to go before the Lord. Yes, we can pray and we can help you, amen, but ona ile temia e ofo ya taita tate mana o mi ile temia tate va etu ila tamaftanga e tate mana o mi se tatalo mai mota ita petalo mota to ai le fa pe o ke mi umara ka lo kanga ka mo oi you pray for yourself go straight o ye le tua, amen. It's good for us to help you, but it's also good for you to go, alwa ia e ma fu mai ona le clear low conscious you're not bold enough e le yesu lo maftanga malota mai le langi, but it's your father matal tu pa ia o tia te oi e mafai ona lua sa vali male atua elena o Kevin e mafai sa vali male atua po e noka po o seisi po o I lava fai la unga ka ua no e mafai fo ye oi ona lua sa vali male atua pe sa olo loto ma enga wa ile atua for me tala tu spa I tono tu se kalatia for my God is not mocked for my ole atua ile ulangia ole a lava le me te lulu e te sele a fai te sa ile atua e tau wia o ile atua
tau i le atua ia te oi. Le iloa po le ke ngofo mai i o oi o lesi fai fe au, oi o lesi fai launga, o oi o lesi aposkolo, o oi po lea lava lo vala uinga, ai o ngai kele o ngā wai ma esa ili le atua. Ele lo po le ke ngofo mai, le ke mai moa mai, o oi lesi fai pisingisi, mana o le atua kere fai pisingisi ngi efso soanga luenga le atua, le lo po le te mai moa mai, ai te le o ngā wai esa ili po le alfina ngalo le atua ia te oi, fumele le tala le atua Jeremiah 29:11 for mai, for I know the plans I have for you, plan to prosper you but not to harm you, to give you a future and a great outcome. O lai whaatali le atua, ia te oe te ngā wai atu ilana plan. E ane me te le ngā wai ai, marua sa vani ma le atua. A whai te sa ili le atua, marua sa vani ma le atua. Ia eiloa, me mua, o nai ai le atua. He's right there. Lona lua, ia esa ili a te ia, pe e te ngā wai a te ia, malua, loto a tua, fumaila ia na te tau ia oi. And he's not mocked. E le ulangia le atua. E tau i le atua lo ngā wai, ma lo wha atua ia te. Ia whamanu ia le atua ia te oi sa moa, se upu wha mahalosi le nai tu watu ia te oi, e toi una ia oi. Wha ai lavo lo loto. Ia lua sa vavali ma le atua, le nei o langa o lo tātou ia. Amen. Le tua le mātou ta mawhaftai lo upu. Whaftai lo whailoa mai, whaftai lo whaali mai, ia ma o hao, ia ma sosoani mai lo mātou vai, i o mātou i loa lau a fionga tama, ia via lau upu o se fatu e pa ui le ele o le fatu e le pala, ina ia fua mai eilo vi inga e whaavavau tama, o fua e te sele ina, a wālo vi inga tama, whaamanuia i lau whanau, whaamanuia sa valinga o neiva yaso, ia whaapiona i le teita inga loa nganga, ia te i mātou, ia whaapiona ta tala o mātou mata, ta tala o mātou loto, ia i lo oe malo fina ngalo ono suafo o Yesu ke riso, o ole mavala au o tuai nei, amene ma amene, heila, hallelujah, praise God, vi ele tua, amen. Ia, ole, tātou upu na whamalosi mo oi, se upu watu e le tu e le loto, ia e whapeona, whesosoani ai, ia i lau sa valinga whaaleanganga o wā, ia ole ale winga, o le tātou sa valinga, ai le maua le mea no tātou nau e maua. Sa vavali ma le atua o wai, paula le awala, man, I'm telling you, I'm so blessed to see this revelation, se whaamanuanga e te au lo ui loa le mea mana o ile atu e te au. Ile o atoa pa o tau mawhaia, ina i mawhaia no masa vani ma le atua. Kei mi uma, e isi kei mi alo lo alaka a vale, kipi fo, isi kaka fo ingale wharonga kunga, koi kiki a so alaka a vale fo ingale, ka usoro ka ika moloka iloa, o lai nofo le atua i tutonu alaka a vale le kei mi nga. Kei loa a o nginga ngofole se ao le malo ma se pale mi i au kafa e ke vai ke fai ke foi le se e ke fa alo i kangaka i pe a o nei tangata. That's nothing to compare the creator sitting next to you. Mea nai alai so se mea ia e loa o la e iai le atua fa te simo e toto him tana no iai man. Praise God. What a opportunity. O le hava noa le utatou maua. O le hava noa le na nau iei le au perifeta e fia va ai. O le hava noa le na nau iei le toa tele o tangata pa ia o tusi pa ia. Mose me au perifeta latou umalava. Na nau i o latou maua. Le hava noa le ua maua e tatou. Na fia va ai i mea i tutupu ia te tatou. Faalinga, fia va ai i mea i o lea. Fa malolonga le nganga pa ia. Na fia va ai le pule le laulo feiva. Na fia fa alongo i latou ia o onga nei. Yeah, na fia fa ala tu tele i maua. Le o tātou maua te mi nei. Le ala me tātou te a. Au ale tia ia e ngā wai le atua. Ngā wai le atua. Amen. Whamanuia le atua ia te o tau neva yaso. To e whamanatu atu tātou blokaname. I le aso lua, tātou Bible study. Tasi fu mela stofi. Lo tātou tatanoa i le the willing heart. Pole loto ngā wai. Ia maleu stai. Whaamanuia le tua ia te oe malau savalinga neva yaso, ea o le tātou sauninga le nā, le tua mātou tamā, whaamanuia si o mātou watunu, i toenga, i o nei yaso, a mese le amatanga fo o neva yaso, mona whi au mga aluenga, ia whaapiona ele whaamanuianga o la ua fio whaamanuia, mai le nei yaso se paha ia fo ele isi a mātou maftanga, ngā lue pia lo wanganga ta impui pui a te ilatou i so se tafa, lo o mafuta mai ono suafo o Yesu Keriso, o ole mavala awa tuai nei, amene ma amene. Hallelujah. Hallelujah. Brother, keep on sowing the good seed.
of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there. But they don't care, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.